ngisegalini bethu yangani bani bethu yangani bani ngithi clever ngisegalini bethu yangani bani bethu yangani bani asenze izinto ezimnandi we're doing it for the people we're doing it for the game asenze izinto ezimnandi we're doing it for the people we're doing it for the game. Kwazi phela siyirole njalo siyadlula njalo sikhuluma ngey'nto ey'dabukisayo njalo siselokishini kushubile kuyadutshulwana. Sometimes funa nje si-relax sikhulume nge-reality nje ukuthi ingane zinjalo sichama labantwana laba so siphume out there sibe bahle sizithembe sibe ne-coffee ukuze iy'ngane nazo zigcwele yabona. Abantwana bancane sidrayima amasanda bahlale kupampa amakhanda kongane sithwala amachama ley'ngane ey'glamorous nazo zikhona iphakaphaka ethatha umbala we-Kaiser kunama-yellow bone ingane zakule ndawo i-cute neseyizi-50-50 so ley'ngane zifake iruji mangivalela ubusuku bonke kusho ukuthi bengiqema ngivuke senise ngi-fresh push umntwana njengeprema ngane zisithanda singenaswega and ziyazi ukuthi akubi mnandi singekho so ziyasincenga ntomzeni ngiyayichaza cause I'm me isidumbu esinamaphandishi girl I call you mommy bamba ngodobi ingane meyihamba nohobi ingane ngibamba uqobi ingane ningiqamba ngenhlobo haya ngithandile nhlobo hayi ngimnandi-ke mhlobo ingane ey'qephe zawo zibezithanga njengemfina ehlobo sifuna labantwana bama-skinny jean sifuna labantwana badla ama-high heel sifuna nalo mntwana ogqoka ama-leggings wasantwana isitala siphethwe yimi sifuna labantwana bama-skinny jean sifuna labantwana badla ama-high heel sifuna nalo mntwana ogqoka ama-leggings wasantwana isitala siphethwe yimi ingane fresh zama-high heel kodwa zinali shots ngazuthi zingelo jakalasi zidlela ama-fox sisiyigeza lensizwa kunanix ungwazi ungifanise nehoko cause ngiyagcwala with-chicks masha namanono sidrasa ngale khono siklasa labangono siflasha munombono vasi uzoba ngcono swana ngikhandisona ingane zasibona why you still showing your cards ingane zifuna amadanono siba-entertaine sibajame lezi ngane ivusa induku njengomuntu onodlame thanda indlela ogqoke ngayo itiri yakho ivusa urhala ngathi ufumbethe i-camchem mntwana uyiphethe into yokuhlala mabehot siyabashela if they not siyabatshena angipot bayangiwela umntwana ongichazayo nangu mungivakashele ngifihla impatuko ley'ngane zidla indwangu sifuna labantwana bama-skinny jean sifuna labantwana badla ama-high heel sifuna nalo mntwana ogqoka ama-leggings wasantwana isitala siphethwe yimi sifuna labantwana bama-skinny jean sifuna labantwana badla ama-high heel
houses up.